Kita mau nari apa, Jara? Picam. Oh, picam. Jara mau nari. Wahid Ismail Salih Sarwa 4321. Back on my channel Bang Kiwit, channel pinggiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Dewel tetap jaya terus ya di darat, di udara dan di mana aja gitu ya. Amin. Makasih Bang. Bermanfaat buat masyarakat banyak. Ini nggak ada pajean deh. Kalau ada pajean itu murid pajean kali. Iya kayaknya nih. RT namanya ya. Oh, Cawa namanya. Oh, Jara. Jara mau nari apa, Jara? Picam. Oh, picam. Jara mau nari picam. Geser, geser. Geser Jara, geser. Oke. Jangan rapet ya. Ayo siap. Jawa mau ke depan.
dari pisang. Ya. Ya, boleh kita kasih tepuk tangan untuk adik-adik kita. Tepuk tangan, ayo tepuk tangan yang meriah. Kabelnya Al. Ya. Ayo siap, ya, siap ya. Udah siap belum? Udah, ayo, ya dah. Setel musik. I said D-A-W-I-N They can't imitate you, the way your body's moving. You got something special, about to make me lose it. I like the way you move, girl. I like the way you move, girl. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? I'm looking at you, girl, yeah, you so amazing. Kinda complicated, got me educated. When I watch you, I feel the rhythm in my heart. When I seen you, girl, I knew it from the start. Moving to the beat, I'm just trying to play my part. I'm addicted, I just can't miss this chance. Go ahead and get my dance. They can't duplicate you. Tim penari kita yang terakhir, tim Sejarahku
everybody. Kak, lu mau nyanyi apaan? Hah? Lagu Lagu apaan? lagu-laguan. Iya. Tahu nyanyi ya? Di minggu bersama pacar baru, naik Vespa di kota sampai binaria, hatiku jadi gembira. Sesampainya ku di sana, dua-dua makan roti buaya dengan lagu kita menari bersama. Batang pohon kan ku ukir nama kita, tanda sayangku selalu. Sore hari telah gelap, yang ku tahu pasti kau menciumku, mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini mencinta. Emaknya kali ya? Emaknya kita panggil. Emaknya kita panggil. Iya dah. Ayo dah. Kita panggil tarian selanjutnya. Anak sekolah. Anak sekolah dari mana nih? Turun. Kalau mau cabut absen dulu, ntar diomelin emaknya. Susah-susah emaknya. Live yang siap, Mas. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu memiliki, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, karena terasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi.
Karen Habat, YouTube channel.